so oh because show body no nyam when you buy no hu de Nyankopon ye okay yes okay ya na yo man na basa so ya ne won wa say me for you first question and can be bisa say obi say me musa say wo cancel oba dey na on famra bi wa better say fan kunwe obi say fa seminar we bi say cancel no nkrofo ba Blanty oba dey so de my kwa tinso en fa makwa okay enti onipa no ba wa koma na say wo sisi okay na mo fe nkuni we ni brade me mo say krono no okay ayo krono I see me mo say krono o mi kan kwaji asem wo gidi a wo ha no pija me sai so oba de tie mi na hoto won ye balance wan su hu ya na e won wa I see ti lade admo so ochina so be ba so be so den na ye mo no ma hyase sanati na oni ya sha disua bi ase ye honhum awale a wo kire ye kan honhum awale ade ye hu honhum awale sidia net be esitie wo kire ema ye hu types ahodo ewom na wo bobo honhum bebre so ana no ba kwa wo yi no ha in fact ya ye hwe ne mo na wo fiado bia ho dwiri no a wo kire honhum bia wo se friend sukubus ba ko bi so a wo se friend incubus na wo kire asimodi ne de keka na wo twetwa mu no woni ye hye ba bia ekwan be so na wo bi befa so a obenya honhum aware a wo kire se ebu wo ha kawa bia osa ye de hye na se ye fa no from any ade ene de na wo de mighty for me do wase ene obu ha obeden no behu so owo spiritual marriage kwa be so no befa so behu so owo spiritual yes okay dodo ni nyina ni hu ni se me sunda na me no obi da eno pe obu ho no ma on sunda ye hu so obi ni obi ni da wodaye mu da enso nipa ni bi ewo bi okay enti kwan be na me fa so me hu ni se me wo spiritual marriage okay we ni ade a me bobo so kakra amen amen ye mompaye ye de waso obo ade ya we insurance count din so a choba no a che onkonkron amen papa me no ma ebe kasa mi ja me ho ma she de me kam she no nyam Kristo din mo amen amen ye hwade a ewum hu bi a wo hom aware ebe den na be hu sem wo hom aware ebe den na be hu sem wo spiritual marriage obu ho no ma osunda na obi ni ada e wodayim correct endo no ho common a obi ehu obu okwa na be so na obi ni beda no be ma pa be fa leche onipa ntimi nante onna da no okay odeche ntimi nante e wo ho 2 obu onso akoda ohun se obi ni da odayem na so be so na hu ina edai ase obeso da se obi ni obi chesi no e wodayem na se muntuma edai ache no as opre obeso na hu ina ase huma ware no wanso ehun so obi ni da o na so be sorry na hu ina edai ase se obi ni na adankasa hum na abefa no me chiro ehintasem na nsem bobu a me chira ebi ni entiase we na mai obo ade kasa ha ma me 1 Corinthians chapter 2 verse number 6 to 10 obi bisa say enema we nsu minya wo he na mi hu wo he na me te wo he na mi hua wo he mansa wo ha Kolontofo ma edikan etimi yenu yi mu ensia kopem edu nanso ye kanyansa ho asem kire won na odi mu tie ni yo ye kanyansa ho asem kire won edi mu okay na nyansa a enye wiase yi de tie ni nyansa me kanye wiase de bi obi ele Nyankopon hu woni mu no tensem wo ye hunu se bibi apem no na enye wiase atumfo a obeyi won ho ne de dabi aha na emom ye kanya Nyankopon nyansa ahintasem mu wenye professor asem wenye doctor asem wenye lawyer asem wenye oheni asem wenye odisi asem e wo de Nyankopon de ache no kwasem ye ka hintasem kuma me na emom ye kanya Nyankopon nyansa ahintasem mu ye ka Nyankopon nyansa hintasem mu nyansa a wodi sie ye nyansa wo ye de sie a wo Nyankopon de to ho ma ye animoni amen there was famisi wo hwe onipa bu ho no ma hwe yasumi emuti be keka yen efitim bam
o so akra ekọ na honhom de no so honhom no walewa na o de siewa ebi mu trikeka na show akeka ne saa na otimi tu akokọ entakra na o de num na onum se ya na oda ne de otie che se ne de onum saa na ne rafi honhom de walewa nti kwan bi abefa so hu ba kono no me ka so se ho e wo de Nyankopon na ache no e na me ka ni pise e bia meka obiala onim huma sem bia nim se de me kan no kre ache so bia on person kana se oh hallelujah amen say tie bebre ntobu a otikam kwa sa otikam na ne rafi no onu na som sa na ni ya say sign home ne da owo bi owo spiritual marriage to be otanu na SOMPA tieni waso ebi timba mu kika o akra na ekọ na honhom de no wonunum a echi ni yo de onum sa no da entakra no da na wo se dem bo ha honhom na ye de adwuma see sadi we obekọ na sel kan bible se uhu 2 ya menemu ebi timi ekeka ebi ye koko unmedura ebekọ nem ebi ni otimi kwa de kan sen nem wo hakra bet kun na otise chinsu ne de kun asedi obi ne na edebin ebasa honhom ne edeben e ware so you pay on Sunday ehun so obi na da emu da okay hane be ka sadi we obedi ade di ti kirese na de okan bi wo ho asie no ehinta no esie no yani we nso wo yani ebi yade koko unmeduru a doctor mu eduru atimi ko na honhom de no pamcho mu ntie ni yie mfuma ma no enkwesi bi foforo de me kire dem ni na me kire o tie ni o wani no yade baso a wokọ hospital ere e mo eduru ekọ eso kekaw na honhom de no eduru bi no de begu hye be koda otumi posani kocho kaka opusani sa otinche ko na oyem hyehyew owo bi honhom ahyase eye ne ho adwuma eto oyena sa na otise kire ne da hono wale no na obu obare se udeliver da na se honhom no wo sai ne kusu ha otim posa ogye na oyem hyehyew na ne ese kokokokokoko yes doctors ni bebre ho ma we wo Nyankopon ehun ewo mu ebi nso waniwa eto ahwe otumi ka cho se sadi we die entodo bi engusu bi mu kona Nyankopon ni pa bi nhwe enye agodi na me ka ne sa je to so bi mu obu onu ma jonso timi de ne cha jonso de na nes odjonso a otie chire de dese do obi ni eda otie feelings ewo ni mu debi enso ba gini biya no enti basa na ene de enti o sha ma jonso ne ncha odjonso a be so timi chew ba bi odjonso no ewo no ho de to so 5 obu onu abaso de na obi di na chi Bembe di na chi bembe te de chi ano minya message bi you know picture na demon na we show ya no obi bisa se o so obeso da bia o ta hu sa de no e won dai nti sa nipa no ono so sa hu ne wa de mi kire no de yi kire obi so frame so kan 17 kire mi listen dem sa de mo na mi ri kire wo TV so no obeso do hu papa no sa woni dai that is a problem es yes we there's all this on the period na de ben aye baako we na okọ na 3 months utimi wu mote so bu a obabu abeme ware na 6 months 1 year no be na wu pa ana we tuna ne yire wu pa ebu honhom na ede e sa de no enye better say na wa hwe de abete to say ayi a wo hwe say di mo wanim na ode wale nipa ba e di say obabe be ware nso a eto de bia na nanim ede ben adane ofa adene ye kan sa no ho ore no e bi ni kan ba sa wo TV so enya grodi o na se won wanti mu a obedi akọ heaven obedi kwa wura mu so se tie eto bu onu a
Osunda no so obi di nachi de bi obi di nachi elo boku paye da yeso onama ohunu se ote se obi di nachi enkasa ohwe ni a ohu bi a odi wachi ankasa so obo ote sa ne yense ne po o se ne pe na so kwa na anadwe no di mo so baba be bu no ha me obu otim kwate ne warning say lady no twe wofru no yesa mekum me hwe lady bi na owo ni sika na adwuma osapa be man me sha ore se opeme menya kwa ne nche ana se me amo me fie me ka se omne fie oba me fie ana dwobe one be man dwane jane mpaboa wo ho sa na eko nti oba na me si da bi o me mo mpai ye bo mpa wonim opapa dini koja busum bi wo srem enti emra okọ na di mo na de ben aba ono de ohunu be ma no nkọ de ben ohunu okita kuma de do ayina de bo kofi no no ham na ba me na gina no my sister say netie no sia eno kre abante bi hia me o sa ababa wa pasori bi ko na papa bi kita kuma egumi so na dwe no ba me de me ye no sanetie up to date on worry so say tie wo mu de ohu se yakopon anya wadom ago hye yakopon ni pa bia ne sa yakopon sa on so a obetwe deliver visa de we mu a wo ba no mu nsu anu makwancha no ma enya haba ne be pam se di mo yakoda enu ma giri for bebre sika no wo pe business no wo ye sanetie enti se wo di wo echi e be du sika di kwa entimi nko kaso fo yakopon asem yi yakopon abo etime deliver every side we se enti obu abaso na obi di nachi e wodayem obu na ma wiakete on 9 on sundaye enso hu so obi di nachi ote otwani ana obi ani ho chade tie enu hu ni se owo hu me den aware to de to so biem de be mo hu se hu aware ba kuni obe mebu no hu oba ne hu ofe pa na ne ye ma hye no na ne ho popo yes na no nya dudu obu obeka cho ba se mpese me wale on ontimi na no popo sa no popo menua emfa wadi bia nhye wo wo ho aware se wo tiemi a wo hia drivers nti emema obema bi a wa tru na wale mfie so na owo ni bibia kasi bibia no ma obetumi di aware but ye de man si obese oba pen bebre na ye huhuma wale na ekutu bebre ebisu ehu hu se ehu no so ye honhom okay yakopon mo ya mehu hwe mi ko hira aware bi so wo central region na mro ba na be ma no ye frame se na me hira kan se aware so me bi sa be no kan se ope obey o ka se me pen no na du te se de e popo cha na me tia de mo no na bueno e me hye no ansa bo di ebi na no ko so pam na no o ma ne nkasa wa wale na to say oye so bo are e so boka hwe brother sister se unnim na unnim na unnim it is who ba ne ho fe na oye mutime hyew na ho pupu sesesa wo yale ho ho yare e se deliver sa no bebu on so hye be ma no nyamfa ne ho afa o hwe be ma ne se di na ho so na ho so se den egunu preko pe na bu kan say I was say den ache no get no owo honhom aware so ta say good it is one man sad we say one man abanyakopon entiman deliver anje ofisa de we mu a otimo say o de akọ aberwa mu safe na wo de wa feed no ato SOMPA TV na SOMPA FM so for panyin na wo tene nka no ye frɛ no Apostle Samen Kansa or the Seekers of the Truth Ministries ano Seekers of the Truth Ministries headquarters Otafo Adompom udru Noble Prince udru Plaza Johnson now fat taxi nibi se wo ko Moshizongwa o ka kire nse obesi wo Chumeko Junction obia besi ubisa so hwes of penny frɛ no Apostle Samia obia be kire asore na se
you share STM obi abetro asolenti se bia wutie na wo asembisa bia na se wo haubi ewo saa de ya papa chire ya ubetimi ahwe no ewo tafo adompom udru twumeko junction ho a ubisa kura panyini a obi abetro papa number is 024470 3250 0244 70 3250 papa patch obesa to aso yo enti me do ase ekwan we aholo we ene mba hu de to so biem obu obaso dan no hu se wawo abrofo ma kama wo ho ma ware spiritually wo ma because em be atwa man bi ba me nchen na oba na bi sare so ono de owo yire wo ma ani ma ya abrofo wa emiensa wo ho ofe pa me hwe diem say papa o fie say o si mo 61 years I'm so okay o yire di ni say na ne ma hwe manim o first born ye friend say second born ye friend say third born so ye friend say na efie na ono yire tem na efie no house number ye say no o hwe manim as aden no ma me ye ma hwe me sa aden no ma me ye ma hwe oh na aden tem so na mama o ye mo so ahwe o je wodi asa ha me yire di me ka me di on wa ya we to mo di me so wo homa ware ho mo ne wale wankasa ase enye no every a secondary school and na ho no boni for fe no nete te bo mpa ma ne wie no and ho ba no so osun sa no so papa me hu so bi afa ga na otue sika ma na me sere no because me ntue sika me ti efie kese enhwe nko a onya akoda se mpa no bro naba na ne ma betwa ho ahia onen that is only ti fie kama kopenta ma de bechi menua what is sad we say mu a we be fi eja mpajo ani de mu amo frɛ no munya abotre ebo 1140 e bebie fun ino e de atum nti mesra mu amo frɛ no minim sɛ bebre na mu wo asimbisa mpɛsɛ mu bisa ba papa but mesra mu sɛ mbenya abotre bo wo de hu sa 1140 a show tab no hu sa 1140 na wa hyase no wa frɛ si ade papa e kyerɛkyerɛ no mem nti epesi etie no yo abrante enti se na tie o ento so de hu se bia wa wo ma wo mle kwa wo ngo ya hu ne se wo honhom aware a wo ma honhom mu enti no enya ade a eye beta wo ba so dan so no na se o ko bi adore ana o ko bi ayefrase ye ayefro ka sie no o ko bi wo bi de to so biem o ba so dan no hu ne se ka ne say ya de kawa ehye obi ensa kawa ni fefe ye wo ankasa wo dia obesu da yenso na akwadi se bia wote ensuo ho aha na se o dware e wo nsuo ho ana wo gye nsuo kese ho e na wo hwe ensuo no wo ho are nsu busuma kasa e na e ware wo ana so besu na osi niema obesi niema sa so da na osi niema kama na oto na obogu wo na oto na obogu wo wo di ote ono wankasa na tifie wale wankasa hwa enipa mbobo se wiase won se wonnim agenkwa na wo mbobo enu te na Nyankopon de ne ban mezai ebre so magie afi se numie ha wo nyina mu nanso osemaba wa wasare somre no abra ne den bla na memo ahome eni ba bire nso e wo hwaso a ohu no kran wetima kwanim abrante bi ebai na me ka chense abrante homo no waro fru mo frase na du sempempensuoi na me pa chaw de metima ye so be fa urade yi medriva ogbo ade be jewo e bompa e man 2 weeks 3 weeks na ko no wa hu hwe o okoe osan ko to ado ye so onim mi wo ma no pie na me so ko dwale ahaban os papa no kre de asofo no birim de ayeme medwale haban oso de hom na chiwade e ka no na me de chiwade e ka no ha menu me ka ni penti was ye didi matam sa no kre sa me sani padwuma no kre obonsam so haban David obonsam so haban David eh na obonsam so te abrante dwale haban se medwale masa metua
me anadwo 1 o'clock na me nam ya me dwale di bia dwale aban 7 times 21 days me be kwa anadwo 12 na me dwale papa afi kwa dia sai na me so nam we me hu se obema ya ketekete na tua ho papa no kre atwe na keto bi na tua ho me dwale obi se yito me nsam na me yato ne nsam no odensam nam ho e ma nyina asusom ipa mbobbo na me se me dia mini hwa me de ma agenkwa ne dini gira ha ya na me bompa ye ma na hwe de besi wa ha sanete enti se wo gi di osoma oni di ya ono so sane na wabegye wo cause yakopon friends obeseye ode ba so begye firi mpoye mu enti se wo tie mi na sense am kemi wo mu a entra wo fie nka se na mi wo bi na me ma wo fie ho o pedi adwane bra na Kristo onje wo oso bu ayo fie ya wale busori nyina se so mo nka ase e busori bu ade ben ya dome we eja ni hire wona ti sa tumi na no me na de fie ho ye nya wo to prendi mu na wura o timi da ma me awa be 6 owo 6 no we nya ku 6 so bia no papa ana owo ma so 3 ma no so awo ebi so awo 7 e so bia no papa wunya 12 years e so hu ben ma 15 years esa wo eto ho bi onya bom wonya na nka so fo nya bom bi ani papa correct na ogboko pa wanyini best 30 years onum ni papa ayawla wo semo eye no me bia da ho na wo da tinemu sa na ma chiro nsanso a edi eba eni pasitinem papa obi se ono so obu ne nsa o so da ebi was person da ya na se obi ne da na so obi ne ye se ene na obu ne nsa so da ya ne wi a wo hu ne nsabu no wonhu de bi sanka normal circumstance nka wo say dru na numi ana so na nso na ansa na etwa no but onya so da ye na wonhu saa de ni bi eno so bet ye hu ma wale ni eno na esare no se eno owo bi hwe oba de hye ne bibia pepepe okay oba no se ema hu ye de ensifi sika babo sum bia utimbu nsa 7 days 6 days me pass 6 days there's no stuff they ensure kakana den na epiaba se na tie edompo no oba wo edu se bia wonya 40s wo kone de won se wo ye twa wo bembre twa no enti ama 7 days won se so ye de na etiba na baba wa mo no na se wonya menses 2 days na twa wo hospital ho hum na yo sare no enye normal ba wo kwa medical no when be try so normal cause system no esesa enua ne aye change no esesa enua a wudi no enua bi na adwaman kwa nso die enso de ba 7 days so that say ye kan sam na akere wo bebre ba wodi nja no bo na epe ekọ na ba to be mo ba so de free 40 kọ no uni pedua kwa de esesa na oba mu no 15 21 years ekọ 30 na say wo de gya wo so hwe ni wonu so be bu on ma onwoda na se to bia nufutum hye na hye te se de ahye nsuo omie na nsuo ba men kan je se umoja doso we are strong and just how yale ho wale wo eti onwoda wo ogogo boy virgin or obabunu na nso no emra ni nufu de be ahye te se obi a on kan se that's right emna obohun sanoma behun se o spiritual marriage e warel har onyu obi a wawo onwoda embon oyo babunu oyo virgin na so no futu hye shate se de o ma kola nufu a umie nsuo ba ehwa na twehwe na de na ekọ obu onwoda wan so ne nua babu okompo otum de nufu no bi mi e ma no e yare na odema bofra no oh yes eti anime bu ho no ma ye hu ti se me wo yi ti se ma me bo ndi last week ya fe se asimodi se bi wo me ho na se ma wo a na wo ba esu a o se kwana akonum o ma me pani nufu ni wo de yade ama no bebre yade wo nya ebi free sane ama no so I see nufu nsuo enya na wo no de ama no the papa be so mama na me do a chira kwan no asa atujwa ebiem Apostle Same Nkansa yes of Panyina or the Seekers of the Truth Ministries ano a Seekers of the Truth Ministries ewo
Tafo headquarters no ewo Tafo Adompom si de bi America no se wo free Mampong Jamase Agona Mamponten Enhwane ne mpatema uduru Kodua Junction na wusi wo ho a wonsa bonkum so na atubehu taxi rank bi wo ho wo ka so wo kɔ Moshi Zongwa ombefa wo tro aka kire se obesi wo Twumeko Junction usi wo Twumeko Junction na bisa akora panyini se wo hwe sofo same nkansa na se STM obia ebechrew ana se me de papa number no betu 20 se wo ba na se bibi ni a ebia wa besi Tafo 4 months na se wo pese oba me de papa number no betu 20 no ofra ebechrew akira kwan asafu yi so ne nkraba ta bi wo yeji ebi so wo atebubu ebi wo konongo ebi wo abetifi ebi wo kaswa ebi wo oti region nkwanta ebi so wo deriampon na ebi so wo suadru enti se wo pass afu ya kira akwan a ne nkrabata ne bi so na me de atoto edwa no enti besa akọ papa nchen na watoa enkomo ne so yo enti sei ena etie efa se wo how bi e wo sade we mu a dwane free ho ntem enti se ebe kwatie wakọ to oma ebe kwatie wakọ to oma eyo how bebre so enti no kwan ya wo be fa so a wo ni pa be hu ni so wo bi eno no ayabra wo sem edobu ho no ma oye graduate wo ko school obi bia kama oh ompe me masam be maka so bo waro pe na ni buafu be maka se me waro pe ono be ya kasa si a o tinite se de obi adidi na tem be sister mpese mani djum pese me ware o pese me no ware o tine se wa ye no so ono be ya kasa si a man bi krata kasa sa sabre de so we ne ya damfo na se obre be se penano no waja ayonko o kasa me ware o ti the word me ware aware pe na ni buafu no o ti kasa na adwum fani jaw eno size o tine see o ka bi mo be hwe ni so si a yes hwe enti sane ma we nyina wo ho no ma wo nim so enti na yehu se onyankopon odo nipa oba de nyankopon odo nipa se de be onipa de sane no wo ye hinta se me di se akere na wan ya wo pa se wo ho towe no wantu dwane ba sane ntie otimi ma chicken post betimi go ba private part chicken as a ensewa be go basa obe sa ekose dan enko na so ate pimples egu yanimi ebi age oba na free bi a 13 ne ko na ebi tim begu eba etimi ko okay ye honhom de ye ho mare nso wo ne de ye ho na so de peti wanu ma sepekan ne de wanu ma tan last me show back okrom me hwe ne se din na no hwe me na so hwe no me sister wo problem bra nyakopon nje wanu mu dua yin oba kama won so ya se nanim oh etu isi ti se pompon oh hwe numaduro bi ankoda chese nyakopon bam obi etiefo we interest power asem na wo ka se obi wo ha na obi di nachi eso nhu adekora edi nachi no sakrofo we interest power must be seen ba bebre brother eno kre obu atimi hu ni pan so oni pan wonanim pa kase ten won say me yo ba ko kire yeah we gentle last week yeah we ya when ba bonso ho dene yes me bonso hu nani so se oba man ba ko amehwe no aso papa menye transia na dweme transia se be bom pa me hu obabro ni oye hwea te set ne nsatea sei oye hwea onye hu nani mu se na ne hu nyina sei oh zibra wa manyakopon amma nyakopon diva untimi ngoda dimoni ene sa so e what one was say him the dachi me wale broni me sunda ma wo brofo ma ti dachi me wa brofo ma dachi no now so nam 45 years oh dachi be biem adwa wo marada dachi na wo ma e woda nti hunam nu ye ma nko wale no where dey wanya bi so set here enti hwe obu a nenufu ano eba etimi keka no
o ti sa na ekro na so tire ne de no ti sa ade ekro so am de no ti no for oba no o ti sa no owo ho no wo oh eti sadi we say ya de bia agba ehinta enipa nya asafo bebere ento the book sa no to asa no ba ti wani no twam 65 years enipa hia Jesus enipa hia Messiah we won ni moja tona so ama Correct. oso so de hwe bo de fi Nyankopon Correct. when ya hohoma beto so ya me kan say enye obi bia onipa bia la omo kokwa brabo bia na say onipa bia obeja ne ho bia wo de fa wo yiri ni say dan wo mistake adne be den e be wura na bu on so wo de nyini eto mu dada ya me kan na wo ntiase me say asofo bebre wo bi a ebro so etan osofo bia la awo yire na osane ma da se ne mno ye no oyale wo hohoma ware oh here deliverance we can go natural wo simare asofo bebre Correct. mini bebre we wo problem obo am am friend sa branch wo timi nya Nyankopon adwuma oba am che so ne ba adwuma na me so timi nya Nyankopon adwuma na so adan na me so ho yo dededo no so oh na me say yes oh spiritual marriage ma me deliver na wo yale abo human na me say me boa wo aso na wo mu da so na so ni ma me nsa na eda e wa so na mu no human man ani so wa me so do otete on so for otete ono so obi ono kwade ne nadwama kwade se obi a osampa no kre so for otete no enti we say odi we achi ade be ne beko te dwama na kasa wo fie na sa wa sole fie ani etete mo a e no me a ada edi wachi ni se wan hwe yi a beka say e memro ye David kra bro wo mro ye wudum David papa na ye bebie funi na atum no wa ankasa fo achira kwan to dwana etie for no ankasa ntie fro anu ye from me apostle Sami in cancer me otafo tafo dompom o pese oba me ho a okay o bia o free bia se tech side one o free ba udu aranka janhia fa call from car okay ka je se mesu o plaza o ko bi enim o fa ka je se mesu o plaza o si pe unsani fa so a taxi rank bu worum na so se me komo izongo yesi fa ka wa when you fa taxi ni pe ka che ne se mesu o twi me ko janhie o si as me person for Sami do ya sole memenda no ya memenda ni hey papa bi I see want some credit check happy Sabbath happy day okay sana dentie entu bi Sami abofra kwa bedu enima ba sana dentie won ye pen kwa gi asem no wo hu won ye kwan wo hu enti obisa senatie onkraba ta so e nkraba tan de doso okay man mbobo bi a na enye se bu apai na ebi afa ni so mi wabu abatifi Nyankopon de obu kono I see atebubu yeji oti region nkwanta akra yewo kaswa esa obu de rampon kwadeja ye obu swedro aha ma mobi na se do so ntimi enka aha enti amrepom ye de honso number sin ba na se wo frame number na so pe ho no akwa ho na wo a me the number be mo akohu sofo asofo no so Nyankopon so yaredom no na dom ya tetewe atete sana dintie entu hu me hu sofo bia sofo Sami akwara be hu se sambani na ni mra de onye dwomanfo Nyankopon ahihira no ba memfa number no ntujwa na wa pese wo frɛ na obusa sofo Sami asem mesla wo ba so anu aye ne ntietie e de amaye sidi obi so ho na ono so pese o Canada na se yentimi amfa so a echile no ubetimi afa number no na wa frɛ sofo Sami na asem komo fufuro bi e wo ho a one no edi number no ye 0244 70 3250 0244 70 3250 nti mbetimi afre na se asembisa bia na se mpaibo bia na se mo bia o pesa o kan so for Sami ayakrado se obetimi afre nti number no 0244 70 3250
producer ni de mu bebe na course na asase eba na yetimi afa ne ntem na yakoyanim so for same and cancer yes so for panyina or the seekers of the truth ministries ano ewo tafo adompom na nwumle motie se yankopon nam ne so a o kire huhumu aware ansem no aha nti obi aba ahoma ne so ti yeah. Hello. That's all about menti hu radio man na TV ne so. Hello. 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 Yeah, but you didn't be a cassette free. The cassette free boy. What's mommy at you? But you must open the never 48 years. Okay, it's you. The cassette free boy. Oh, bossy. Also 48 years. It's you, papa. More 48 years now. Spiritual malady, no, a band is what a and I'm in Quabrim. Oh, I'm dear me, you run like a papa, my number any. But my friend, actually, not you didn't come. More Kumasi. Yeah, Mamma bear my ticket. Annie, you go on work on a bear. Mamma bear my ticket. Come to you, Major. I might say into New Wallet, Nibakra. Eja fa me number obetima ya betro bi ewo no abekumase na ya hwe why No. Ka koma to yam Yakopon ba bia nya yeraba. Hello. Hello. Yeah, but you didn't kabia kasa free. Morning. Morning, you didn't be kasa free minia. Papa, your friend Kojo. Kojo. The program I'm on is you'll be at the university there 5 years. But me near Juma crying me there 3 months and on. The Juma 1 month, 2 months, no my baby. Ah. Papa Nizo, the Bretta. Comments of Nash. Kojo, who offer him? Who kasa free? No commerce. And so do obey. Directions is out here. That's right. Good. So do I. That's it. The show. You judge really judge. Why? That's it. Yes. Hello. 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 Yeah, but you didn't be a kasa free. Your friend me joke me kasa free takwa. But you see Udin. But your friend me joke me kasa free takwa. Takwa yo, I no pay. Me can I mukasa no I TV so na me fa na manza. Yes. The way I can since suma wale de me de na o pon se kan no kre e bi wo mo. The way I can same thing na me say media me hu ba ase me na ba no e ti na ko ga tell say oh me tese me walo na chiri so no me kan sa tell so no e dia ase me ha person me sa ga tell say oh be say yes mpo me dia me pinasa na ajona ba mo me friend na oba sa se na ajona free mo. Yeah, what from number takwa e wo musa bet ubedwuna ajo kran kwa e di hweta wo benya ho na bre kumas why O say me say afa me number no ubetuma frame me fi o chena ko why okay frame me wo kumas ni so me o how bi bia me da sorry na me why na ajo na e dey free Joe ka kuma to yem when your number dey no and why Obadi aduma if you check kubit frame me why okay no be din komo why okay hello hello Hello. hello on patcho din be ka free But living to me mom again. okay Martin About you can't say let me call primary school. Madam for being an call baby na your coffee punu. Oh. Your coffee punu that day no.
If you na me family won come bada me ho buy ego me boxing. If you on my master data me 27 years. Me to me guy. Oh, akate. Brother, ka come out to him. Oba de adoma next week meka side we kura ho asem. Enti hwe wo de bra, me number no afa. Wo yi na ka tenti bra. Wo ba sorry a mehwe. Why? Ebeja di mo na ewura o no ye osa. Okay, hello. Yeah, but your name meka say free. Kumasi bachi o. Ana maye yi unse kana na je. Aba kwancho. Aha. Akwai ba mu kana ba also na up to na me sancho monka. Mate. Wo Kumasi de bra sorry. Why? Na me hwe de meti mai. Why? Okay yo. Oba de be yama e. To ba de Yankopon be fa me so no obe yama. Why? Okay, hello. Hello. Oba de Yankopon no nka ye ho a. Bibie ni ho ni pada se wo ya ebe de ebe yi. Aha. Hello, Papa. Yes. Papa, good evening. Good evening. Hello, Papa Pacho, good evening. Mama, me Josu. Pacho ka se free. Hello. Mama, me tio. Pacho di no be ka se free. E Pacho me ka se free. Mozongo, okay. E Pacho. Yo, me tio. E Pacho e besi kakra. Okay, me tio mami. Hello, Pacho temenka. Mama, me tio pa. E Pacho. Ye tio de kasa me tio ho afidie no so de kakasa ye tio. Tema na o kase. Ayana menufu fano na ke kame ano ne teme ke kame sa mi titi sa. Na ye kru. Titi sa na ye kru. Ayana menufu Mate. Eno. Wo do oban me. Enti from number no. Na share my sorry why? Wo do oban me. To the number no. Mozongo wa fa taxi wo ha. So num no be prince wo. Wo de let's see otwi me ko junction. Wo si pa bi sa me. So for sa me. Oba de adomo chi na share me. Why? Aha. It was it. Bi dia me kan bi eni ho no ma onipa da se ni any problem ho. See. Dia me bo so nyina e wonipa ho. Anso a how be a abeda de nipa e binum so fumi nuanum binim ada de nipa bebre enti ama wo hu Yakopon tumi obetuma bo 0244 70 250 ohwe TV ni so a eguso obetuma frɛ baby a wo takwa obo ase please baby a wo bia no Hello. But you need to be a free. Kenya Sabrim, Patron, I don't pay. That is actually your baby and me. I'm a general. I'm come and so then I don't know my will be a child. Then I'm in to a crown. What permit 2022 yes you. Last week, me call her. Did she me friend on picky? The girl is she for now on pictures. Oh my, Mister. Mammy, no, Chasso. What for number no? Also, I had the brim the old baby. Oba de adoma she am sorry. Ochina, why? Actually, aha. Jai sooner wusu soon na enyewa. Bibi na ekoso. Aha. Bibi na ekoso. Match ye be sua hu o hawa e de be nyina. Oh, hello. Hello. Yes. Patro din be kase free. Because free konongo. Yo, patro. Yo, yetio. Patro. I mean, they all come and say, "Be me down, be me mabada." Ah, mammy, the Biabaman, someone I basa, my copper, some training, and some. Onya, what for number? So, what per time? No, I'll be Kumasina, Minweshia. Why? If you come out in Pachamam line. Oba de Ayadoma, or the Uo Konongwi, Siwo, Anoga, Junction. So, Ufa Kumaseka, Udu American, no West. So, no for call from car, no West or Plaza, Wakacha Metis, Messi or Plaza, Usi pet, Usupe, Mozizongo car. Ufa Mozongo taxi na, Usubesu, Trim Junction.
What if I'm number and all bounce off from me? I mess up more. You know, wait to me about why. Malja reho samni na a drum na Yakupon Egenima, a drum no body and all friendly baby. Hello. Hello. Yeah, this is our work on me, your branch or Konomo. This is about me show we are myself for best answer. Told you quite easy cry. Crime rate. Hello. Hello. Yes. Yeah, this is our work on me, your branch or Konomo. Hello. Hello, Pacho, Udin Becca free. Jose. Hello. Udin Becca free. Yes. Yeah. Hello. Oh, ma'am. Pacho, Ufra, menti who radio niso na TV niso. Basa my feedback waha. Let's know. The only Ufra no lower TV no. No ti who phone. Yo, hello. Yo, Pacho, Lanus no. And then never shut that I can't so there be must listen so I will be you bury dear mum. Hello. Ah, went to me and you so. Ti suffer. Papa. Last time I chill Abaddon. Yes. So a demo who was sent. Last week I me call program be war Big Ada. Na guess house na edema me no. Nice guest house be. Hello. Last week I call. Enti unum bacho went me nyina so. Me wura dem wo sem percent kan. Na me pee. Me ka chen say abrante. Ada dem ya no e wo sent. O se papa, ye me nwanwa. Me ye ni sana ye dem obi na minim say me nya mesisi ha. Because demon American enu bi woni pa na obeda ho no. I see. And your ban on the quadra guest house on Oprano. A demo enough a one in a sister and also papa me who be that. A demo when you now can. Wait, but one on the quadra, whom they will. Now sent him a when I must stand back by week and said me through. I remember I am man wabro. Or be a walk with Shabby Bia and say, me won't bet my fracatcher. But don't spit without banner. Dear Yanis or Banner Crop, a man into your banner the year on Sentinel. Papa, Yamlano, I have break. Ebesiano. Me or Tafodum Pom, or Tafu Kumasi, and Amicasa free. Opese Obay Hua. My number is 0244 70 3250. 0244 70 3250. Mimlano, I am Simaba Kuntum Peso, who fast now bomb pie menu and Muswa. Omo frey omo problem no mu obade me bompa slow so no nyam to me e ye wodia ju di ntine di wachie wacho ba acha won konkron ma pagya me nsa obebi o haw mu o self na frɛ ni wa ni e be bona transia e mani hu no kre me do me say to me no e wo Jesus Christ di amen and then no ready wagye di mani hu nsenche na bi se wodo no ompo no o penye ma chiefo pagya station so shonsa se be kese no nyama ye wodia insurance card this wo tie me. Oh, Christo dinimo. Amen. Amen. So for Pagina, I said, and Cardinal, Apostle Same and Council, that's